Pored moje radne sobe u novom stanu ja konstantno snimam za kauča na podu. Zašto? Ko gleda PewDiePie zna za Floor Gang! Jesi Ceiling Gang ili Floor Gang? Pišite dole u komentarima. Šta je, maco? I ti bi se isto snimala, a? Obavljen je shopping za sutrašnji parti useljenja. Ova zabava jučer je bila špica. Budi ti tu na kauču i sjedi. Ti si moja mala dekoracija. Ajde, sjedi. Šalim se, njena dekoracija, ona je moja mala slatka, mali slatki crni pasić. Anyway. Bogovi mali vlimljeni i dobrodošli u novi video. Iskreno ne znam kako ću vam danas dočarati ovaj video. Moja ideja je bila da vam prenesem sve šta sam skuvala za svoje prijatelje na moving partiju. Da, imali smo moving party, zabavu useljenja, nazovite ga kako god hoćete. I došla je ekipica, bila se sveukupno 10, ja nisam mogla dočekat da imam dovoljno veliku kužinu i perilicu suđa da svih ugostim i napravim ono šta volim radit. Jer u prošlosti je dobro. Prije danas se želi biti dekoracija. I sigurno sam se neki od vas mogu poistovjetiti sa mojim problemima šta napraviti ekipi kad dođe, a ono imaš sto jela koje želiš napraviti i ne znaš koji ćeš prvo napraviti i trebaš onda napraviti onako izbor top, ne znam, 10 jela. Toga sam ja to i napravila i danas ću s vama podijeliti sve svoje recepte. I to možda bude ideja s čim da počastite svoje prijatelje kada na oni dođu. Sve u svemu bilo je jako opušteno, nije bilo ništa formalno, nego baš onako prijateljska zabava slash druženje. Punih 9 sati smo bili zajedno, tako da je to špica. Da budem iskrena, i Gašo mi je dosta pomoga. Neke stvari nisam snimila, pa ću vam samo onako usmeno objasniti, a druge stvari će moći imati onako popratnu sliku sami šta govorim, tako da ono hashtag youtuber, hashtag ne toliko profesional, ali svejedno youtuber. Prvo sam servirala platu sa sirom, na veliku drvenu dasku sam stavila 5 različitih vrsta sireva, možete napraviti 2 različite vrste ili 10, koliko god imate u frižideru, nebitno. Neke od sireva sam stavila na malu posteljicu od salatica, zbog boje, ali ne samo da bude dekoracija, nego zato što ja jedem tu salatu, ne jedem sir. Isto tako uz to izvrsno ide grožđe, ili ako nemate grožđe, super su kruške, na to idu topčina, znači topova. I sa strane malo orašastih plodova, znači imamo malo indijskih orašića, malo bajama i naravno sve to mora ići uz bruškete. Sa strane smo imali 3 različite vrste paštete, jedna je humus, njega nisam pravila nego sam ga naprosto kupila u Kaufland. Tuna pašteta, znači tuna pašteta je super jednostavna, našla sam recept na internetu, zato što sam htjela raditi nešto drugačije od onoga što inače radimo. Ovo je tuna pašteta bez majoneze, vjerovali ili ne. Ima 101 recept i 101 je odličan, ali meni je ovaj onako dosta zanimljiv. Pašteta od tune za 6 do 8 osoba. 2 do 3 veće konzerve tune u ulju, 3 do 4 velika kisela krastavca, jedna velika žlica senfa, 4 žumanjka tvrdo kuhana, 120 grama masla, 10 kapara, 4 inčuna, sol, papar i po potrebi maslinovog ulja, zato što opet nema majoneze pa vam treba nešto da vam malo zamasti. Ili ako ste kupili tunu u konzervi u suncokretovom ulju, ne trebate dodati maslinovo ulje. To sve bez brige smiksate, probajte, dodate ako čega fali i to je to. Kogovance. Nisam probala, rekli su da je Zatim smo imali paštetu od jaja, sam prvi put radila, mater mi je predložila da je napravim i mogu vam reći da je to druga najtraženija stvar što su me ljudi pitali za recept. Toliko jednostavno da sam je doslovno naučila na pamet. Trebate 6 tvrdo kuhanih jaja, jedan manji luk i pod luk mislim kapula, a ne češnjak, 2 do 3 žlice majoneze, jedna žličica sjeckanog peršina, jedna žličica senfa, možete i bez ako ne želite, i sol i papar po potrebi. Sve to sitno narežete, što sitnije to bolje, nemojte smiksat, nego ipak želite osjetiti one malo teksture. I to isto također mažete na bruškete. To su sva 3 namaza, uz to smo još imali i caprese salatu, ako ne znate šta je caprese salata. Imate samo 2 sastojka, narežete mozzarellu i sherry pome ili obične poredme samo na one male kolutiće. Fino servirate, jako lipo izgleda, a super je fino. Znači koncentracija mi je na razini kad se sama igram sa sve pletenicama. Onda smo malo pročilali, pustili da se sve to slegne i nakon sat i po, možda čak i 2 smo udrili po 3 salate i 3 kiša. Ako ne znate šta je kiš, to je na francuski pita, znači ništa ekstra, samo čini francuski ime zvuči kiše. Kiš Lorene. Već je bilo talijanski, Barbara, a nema veze kad ne znam francuski. Ne znam italijanski. Sve 3 salate su jedna jednostavnija od druge. Imamo kukumar salatu u jogurtu u koju dodam malo ili oneko paste od češnjaka, kada ga ono istisnete pa vam izbaci ono ko paštetu od češnjaka, ili možete dodati češnjak u prahu, šta god želite. Sami probate kako vam paše, dodate malo soli i to je to. Znači super jednostavna i pogotovo liti je to topčina salata. Salata koja se svima kolektivno najviše svidjela i kusio onako komentirao kao da nešto super, a meni nije ništa special jer ono
non stop je radimo i prednostavno je za napraviti. Naribate mrkve, dodate sitno nasjeskane mlade kapule i u to ubacite garlic sos. U to dodate i malo soli. Dobro se promišljate i dobili ste salatu za koju će se svi doslovno pograbiti. I najjednostavnija od svih salata, ne znam jel sidite jer ovo je toliko inovativno, toliko nešto osvježavajuće, inteligentno i promišljeno, a radi se naravno o zelenoj salati. To je to, zelena salata, znači. Onda dolaze 3 vrste kiša i sve 3 su vegetarijanske. Skoro je cijeli ovi meni vegetarijanski, samo je Gaša inzistira da bude nešto mesnatog, čisto da ja ne mogu reći ovo je vegetarijanska večera jer bi se kosa na glavi digla. tako da ne, nije bila vegetarijanska večera jer smo na kraju imali pohanu piletinu. Sad ću vam javno pročitati originalni recept koji mi je mater poslala iz svoje kuharice. I ovo vam je recept samo za tijesto. Za kalup promjera 26 cm. 20 deki brašna, 10 deki masla, pola žličice soli, 5 žlica vode. To je to, napravite prko tijesto, izmislite ga, stavite ga u frižider, ono vremena nek malo onako se stisne. Ili kao ja, napravila sam ga večer prije, stavila u frižider da sutra dan imam šta manje stvari za napraviti. I sad imate bazu koja vam je uvijek ista, znači to je 2 deca vrhnja za kuvanje, 2 jaja, 1 žličica vegete i malo soli i papra, onako prstohvat, čisto da onako malo prođe nešto kroz prste. I najbitnija stvar, 150 g gaude naribane, kad ubacite sira i vrhnja i jaja, to ne može biti loše. Realno. To vam je za sve baze, znači na to sad možete ubaciti pol kila malo isjeckane šunkice pa vam bude onako ko pizza style. Ili što sam ja napravila je 3 različite vrste sa povrćem. Jedna je bila od gljiva i šparoga, ubacila sam 300 g šparoga i 200 g gljiva. Druga je bila sa porilukom, 500 g poriluka. I treća je bila sa tikvicama i pomama, ubacila sam 300 g tikvica i 200 g poma. Sve sam natjecala onako na male kvadratiće. Što dobro izgleda. I sirovu bacila u tijestu s kojim sam obložila kalup, priko toga bacila bazu da lipo se napravi mala posteljica od sira i vrhnja i svega i to ubacila u pečicu na nekih 40 minuti 200 stupnjeva. Nakon toga smo još malo onako chillali, onako malo više, onako 2 ure i onda sam izbacila tortilje sa falafelom i pohanom piletinom, naravno odvojeno. Gaša ispoha piletinu, ja sam ispohala falafle. Ako ne znate što su falafle, ja doslovno to trebam gulat, zašto su me ljudi na partiju pitali, ja nisam znala šta je to. Ja im doslovno nisam znala objasniti šta je to, znam samo da je polpeta iz Izraela koja je veganska. Falafel, sad ćemo vidjeti šta Google kaže. Pržene kuglice od slanutka. Totalno vam nisam objasnila odakle sam uzela falafle, nisam ih od početka radila, nego sam uzela gotovu smjesu u Kaufland. Imate na onom azijskom dijelu malo pakiranje od falafla i tu su u smjesu samo pomišljate sa vodom i pržite na ulju. I druge su bile od piletine, gdje sam pohanu piletinu narezala na male trakice, isto i tako naslagala u tortilju. Dodala samo garlic sosa i u svaku sam ubacila i zelenu salatu, to sam zaboravila. Znači i u ovo od falafela i u piletine sam dodala malo zelene salate. Jer sam čisto htjela nešto jednostavno, naravno da tu možete napraviti samo poseban obrok i onda ubaciti tu dosta povrća, to će vam biti onako super fino. Rola sam narezala na 4 komada i to poslužila zajedno sa grilanim povrćem. Grilano povrće je inače nije u grilu nego u peći zapravo, povrće iz peći. Povrće iz peći je doslovno najbolja stvar za jest, pogotovo liti i meni to mater toliko brutalno napravi, a super je jednostavno. Doslovno bacite koje god hoćete povrće u peć, ja sam nastavila 1 škrovadu tikvica, 1 škrovadu paprika, 1 balancanu, 250 g bukovača i koju onu veliku šparogu. To se peklo na 200 stupnjeva zajedno sa kišlorenom, naravno da je sve mala vremena sve to posebno peć. Malo pre to pričam, ali stvarno želim sve reći onako da stane u mojih OCD 10 minuta, to je bilo idealno. Što se tiče začina, u jednu čašicu sam pomišljala samo malo soli i maslinovog ulja i pošto sam imala kist, sa prstima sam umakala u maslinovo ulje i samo onako po 2 kapljice stavila na svako povrće i lagano ga razmazala. Okrenila u popečenja, vratila i to je to, izvadite vanka, pustite da se lagano uladi i sve to ubacite u marinadu od maslinovog ulja, sitno nasjeckanog peršina, sitno nasjeckanog češnjaka i naravno malo soli. Sve to fino polijete da ima ukus po peršinu i češnjaku, diš bolje od toga. Na kraj smo napravili tortu koju sam pričala u nekom od zadnjih videa, to je ona depresivna torta koja je realno veganska zato što u njoj nema ni jaja, ni mlika, ni masla, ni ne znam ako čega više. Više manje obična čokoladna torta sa preljevom od čokolade za kuhanje i na vrh sam stavila jagode jer su onako naravno prefine. Sad doslovno izazivam da mi date bolju kombinaciju čokolade i jagode, znači čekam. Nema. To je cijeli meni, ekipi se svidilo, ja sam definitivno super uživala u svakom trenu dok sam radila zato što mi je stvarno velika sreća kuva za druge ljude i uvijek je veselije kad kuvaš za više ljudi nego samo za jednog ili samo za sebe. Ako vam šta nije jasno, pišite mi dolje u komentarima pitanja, potrudit ću se odgovoriti na sva njih. Kako ne zaboravite lajkat, šerati i subscribe ovaj video, a mi se idemo uskoro. Ljubim vas!